Kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki 29 Mata 2021 abagabo barimo Joel Ngayabiha na Jean Bosco Nkundimana baregwa muri dosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo bagejejwe imbere y'inteko iburanisha mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Aba bagabo batawe muri yombi muri Gashyantare 2020 nyuma yo gufatanwa n'umuhanzi Kizito Mihigo bagerageza kwambuka igihugu binyuranyije n'amategeko. Uko ari batatu bari bakurikiranyweho icyaha cyo kuba ibyitso ku cyaha cyo kwambuka no kwambutsa aca ahantu hatemewe n'amategeko. Gusanga yabihana Nkundimana bo bakagira umwihariko wo kuba bakurikiranyweho ikindi cyaha cyo gutanga ruswa. Uyu munsi ubwo bagezwaga imbere y'ubutabera, umucamanza yabajije kuri ibi byaha baregwa. Joel Ngayabiha na Jean Bosco Nkundimana bavuga ko bemera kuba ibyitso ku cyaha cyo kwambuka no kwambutsa aca ahantu hatemewe n'amategeko, ariko Innocent Harerimana wavuga ko atacyemera. Bigeze ku cyaha cyo gutanga ruswa, Joel Ngayabiha na Jean Bosco Nkundimana bivuga ko yari umukozi wo mu rugo wa Kizito Mihigo, bavuze ko batacyemera. N'urubanza rwabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ababurana bari muri gereza ya Nyarugenge aho bafungiye. Jean Bosco Nkundimana yavuze ko yiteguye kwiburanira kuko ngo ntawe afite umwunganira mu mategeko. Nyuma yo kugira icyo bavuga ku byo bakurikiranyweho, umunyamategeko wa Kubwimana na Ngayabiha yasabye ko urubanza rwasubikwa ngo kuko atarabonana nabo yunganira n'umwanya uhagije wo kwiga kuri dosiye bashinja. Aba bagabo ko ari batatu bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no kugerageza kwambuka umupaka binyuranyije n'amategeko ku muhanzi Kizito Mihigo, uyu wafashwe na polisi ku itariki ya 13 Gashyantare 2020 hafi y'aho u Rwanda rugabanira n'u Burundi mu karere ka Nyaruguru. Inyandiko zisobanura imiterere y'urubanza rw'aba bagabo batatu zisobanura ko Kizito Mihigo waje kwiyahura agapfa yatangiye gucura umugambi wo gutoroka muri Mutarama 2020. Icyo gihe ngo yasabye umukozi we witwaga Nkundimana Jean Bosco nk'umuntu uvuka mu karere ka Nyaruguru kumushakira umuntu ngo wamwambutsa akagera i Burundi. Uwo mukozi ngo yaje kujya iwabo mu murenge wa Nyabimata, atashye ubukwe ahahurira n'umuvandimwe we witwaga Ngayabahiga Joel. Aba bombi banyina bakaba bavukana. Abari umwemerera ko azabafasha, naho Harerimana we aza kwinjira muri iyi dosiye kuko ari we wari ubatwaye ubwo bari mu mugambi wo kwambuka umupaka. Imaze kumva baregwa, inteko iburanisha yafashe umwanzuro wo gusubika iburanisha ryimurirwa ku itariki ya 13 Nyakanga 2021. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.